Assalamu alaikum. YouTube görücüler, çok suyucular. Şu Karabayır tay satılat ekan toğanlar. Çum kara. 4 butunda eç nerse жоқ ekan. Жануар секірген. Үстіге секіріп жүрбесін. Жануар курчулук экен да. Не болсо да Карабайыр. Буттары таза, ешбир жеринде агы жок. Баздагы жеңил болот тоғандар. Жеп ичкенине буйруза жооп экен. Адрес Аксыда тоғандар. Карабайыр тай издегендер мына шуну көрсөңөр болот. Буттары, кулак башы. Tuyakları kara tuyak. Boğazına gelsek bazı 65 kemi var iken.